May ni som poruk sang ni som ni pali ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Slovakia ram Prime Minister Robert Fico chu Nimin Khan silaya ka ania adin huna thalo hle kumsom nga pakomi Prime Minister Fico hian Nimin Khan Hanlova khuwa cabinet meeting kai shuain hemin nu hian House of Culture pon an parte mi tamwak lo ama lo ngak tu te chu panin chibai sem kuala heti lai hian ka anita a Hanlova khuwa hi Slovakia ram kho pui ber Bratislava atanga kem za somnga vela hla mar chaklama omani Prime Minister Fico hi ka ani vele ama veng tu te chon a limousine car an norlut ngala akap tu hian man ngal boka Prime Minister kap tu hi mipa kumsom sari pakhat mi ni in engwanga kap nge ni hriat alani lo Fico hi hliam nat ema wangin an ram kho pui Bratislava pan pui lovin Banska Bistrica District Hospital a helicopter manga phur ani Eastern Europe Media Nexta chuan Prime Minister hi adula voi khat ka ania alu avoi khat ka ani bok antia adin huna thalo hle ani anti heti lai han Fico ka ni lai hian silai puagri hi voili lai hriat ani thung Slovakia hi nei tol European Union member ani a politics thila boina lian thamle tharum thona lam thlen tlem naramani a chutiang rama an Prime Minister ka ani tamai hian khovel barakhai hle ani Slovakia ram news media te chuan Prime Minister Fico kap tu hi security guard lui hlahil poetry collection le khabu pathum lai ti chuak to ziak mi Slovak Society of Writers sa member ni lai ni in an soya afapa chuan license nei thlapa silai kol ni in na soi an tia afapa chuan kapa hian engwanga he thil hi ti nge ni ka helo chiang hlea enge tuma engthil nge thleng ti hi ka hre thiam lo ati ni in Slovakia ram news website pakhat actuality.sk chuan tarlang Fico hi Slovakia ram Prime Minister Trump thum chelto atram lina tan nikum September tha thlantin lekha ania Ukraine indona Russia lam trantu ani wangin anram mi puizinga hotu le soisel tu anei nuala anrama misol te hremna dan le media te zom tur dana siam thar point soisela hloa amalak na du lova kong zona te po huai hot ani hial to ani Russia President Vladimir Putin chuan Slovakia ram President Zuzana Kaputova hnena thu thonin Roberto Fico hi pahuai sen le ril rupau khau takani ti ka hria he hun har sa takhi nungdama paltlang ngei ka beisei atia US President Joe Biden chuan tharum thona rap thlak tak chu adem thu asoya atulani phot chuan he hun har sa an to lai hian US chuan Slovakia ram thu nei tu de tranpui in pe thu asoi bok heti lai hian Slovakia ram Deputy Parliament Speaker Lubos Blaha chuan eptu party tele media mi then khat te chuan hun eng mochena trangkhan Sarkar lai Smer SSD party bein Prime Minister Fico soichian na thu the darin ama huat na chi an tua he thil hi a thlengta ni in na soi Prime Minister kani wang hian Slovakia ram eptu party lian ber Progressive Slovakia party chuan Sarkar in chanchin thar the dar tu te zom tur dan thara duan du lo en tir na huai hot an tum chu an thul thu an puanga Progressive Slovakia hruai tu Mikhail Simeka chuan politician tu te mai in boina bel cha zonga mala lo turin kan nge na ni ati Fico hi kumsom thum zet Slovakia ram politician langsar ni in European Union le US policy sang nial kal tu Slovakia ram politics sa thil thak thleng du tu ania Hungary ram Prime Minister Viktor Orban ngai sang tu ni in Fico hian Ukraine indona khothang ram ten Ukraine an tran lutuk chu asoi sela Ukraine in dei to member ni atum na do tu ani boka Ukraine nena tranpui na pek ti to patuma Russia shreka du lo thu po langsar takin na soi bokani ram sang shuai tu ten Fico ka ni hi an dem thu an soya heti la hian Slovakia ram president atram mangzo me Kaputova chuan TV a thu soin Prime Minister Bayani hi mimal beina ni rualin mi puiro rel na beina ni boka tharum thona shrim hi pomjam the ni lo tunhaya kan khotlanga in huan na thu chi sang kan chak chuak ta hian he tharum thona hi a thlen ti achianga khongai ni simang u atia
president atana thlanthar June ni sompanga Slovakia ram president ni mai tur Peter Pellegrini point Fico Beni chu Slovakia rama mipuiro rel na din munder thonga da tu ani atia politics kan ngai dan hi pistol ma kan puan chu chuan kumsom thum pakhat chung zet Slovakia ram tung ding tura ma kan lak nakal chhozel kan ti chia ti na ni ati vebok US President Louis Donald Trump le President Nilai Joe Biden te chuan kumin November tha a US President thlanna nei ma debate nei an rem ti a ama saberatan thlathar June ni somni pasari hian nei ni se an ti a avoi ni na chu September tha nei ni se an ti bok hemi chungchang hi Donald Trump chuan Truth Social app pa so in I am ready and willing let's get ready to rumble ti in post siamani Trump post siam zo nu lok hian Biden point exa post siam ve ngalin somna kadonga kapomta atia Donald Trump lo hriata tan asoi angin khoya po enghuna po adu na huna pianga ka in ringe atibok US Election Debates Commission in debate nei tura rotna voi thum man nei to chu Biden hian alo hnial fi thlato a ngai thlatu mi puitel lo na chanchin thar the der tu pol te buat sai debate nei athlang ta zo kani extra video posa Biden chuan kumsang ni somni khan Donald Trump hian debate a voi ni min hne lo to a khami nu khan debate nei turin ron in lan le to ngai lo tuna hian debate min nei pui du angin omle meka I han ti le don ang miang atula ni chuan voi ni po kan nei le mayang chu atiani Donald Trump chuan mi pui tam tak ma anin hnial theinan mun zau taka debate nei du thu soin Biden hian mi pui a hlawani atia Biden hi debater ka ma chon to lak tlak lo berani ati ve thung Israel Defense Force IDF chuan nimin khan thu chua siamin tholeni zan khan an sipai te chuan Gaza Strip marlama om Jabalia refugee camp lu choin sila kengmi enge mozat an that ti an soya thotan ni po khan fir fiak tam tak an that ni in an soibok Jabalia camp pa om te chuan Israel chuan teng mangin an beya Hamas ten an lo beilet ve boka Israel teng te hian in an kap chena sa hlea achunga mi hring anom ti herang chungin in te hi an kap chia mi enge mozat chu in chimina del ni in an soi Hamas thurwal pui Islamic Jihad chuan Israel sipai kiakal enge mozat chu Jabalia hian an that ni in an soya Jabalia camp hi Israel sipai te chuan an thian fai to ti an soina rei to a an la thian fai kim lo deuh ani mai thei IDF te chuan Gaza chimlam Rafah kho pui kho chaklama an sipai te chuan operation nein Givati brigades te chuan Hamas ho training na hunan runa Hamas sipai enge mozat an tha ba ka an ral thua man saka Hamas ho min IDF motor anga an chei training nanan man te po an muchuak ni in an soi nimin ve khan Israel sipai te chuan Rafah kho chaklama UN na thok tu te omna huna Hamas helpol ni nge hriat silai keng an mu thu soin hemi thalak hi social media lama an posa Israel ambassador to UN Gilad Eran chuan UN hian Hamas te tho puin an huma anma ni ngei po hi firfiak pol an ni mek ti na ni atia UNRWA chuan Hamas te an tho pui lo thu soin Israel sipai te thalak ti chua hi an en fia dona hemi chungchang hi ma the yang bera soi fian tum thu an soi ngal bok heti la hian Reuters nena Hamas senior official Sami Abu Zuri chuan Israel sipai ten UN huna silai keng thalak an ti chua chu Hamas mi le sang an ni thu soin tranpuina sem chua konga thoktu te puitu an ni atia tranpuina sem tur te hi mi then khatin an ruk thina wangin veng tu turin police te kandani ati Russia point Ukraine marlam ramria ma son zelin natakin Ukraine sipai ten nor zela Russia in malak na tharan nei le ta ka wang hian Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan naktuka Spain ramzin atum athul ni in nimin khan puanani Spanish Royal Palace point zirtop nia Spain ramlal King Felipe paruk na le Zelensky te in biak na nei tum thulani thu an puang ve boka Spanish media te chuan Russia in Ukraine ram mar chaklama sipaya tirlu belle ta ka wangin Zelensky hian a zin tuma thul ni in an tar lang bok heti la hian Ukraine chuan an ram kho chaklam kho sang sanga
an sipai te chu mun him jok lama in suan turin an tol kirtir ti an soya Ukraine ram sipai thu puang tu chuan an sipai te him na ngai to in Lukian si le Vovchansk bula an sipai te chu mun thajok le him jok lama an tol kirtir ti an soya an din mun a khir hle chungin Russia sipai te mason zel tur chu an lo dang thei ni in an soithung Zelensky chuan Donetsk le Kharkiv bial chu tuna har satnan to na lian berani thu a soya heti la hian Ukraine ram power sem chuak tulian ditek chuan Russia beina wanga an ram mun enge mozata current man tur bithlia an siam chu an hlip ti soin Kiev le Odessa bial baka mun danga te po emergency shutdown an nei thin chu an ti top ti an puang ani heti la hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Ukraine nena tan puinan pek tur chu konga athang mek ti asoya Ukraine ram to in President Zelensky a muwa US tan puina chu konga athang meka Ukraine thlen huna chuan danglam na sataka thlen ngei don thu Zelensky hi a hrilani Blinken hian Russia in kumsang ni somni pani February tha a Ukraine runa tangkhan Kiev khopui hi voili a tlona ni to a tuna tan puinan pek le mek hi US Congress in Ukraine hena tan puina dollar tuk le ding on somruk pali hu zet pek a phalsak ma hruai ani thu a soya he tan puina masa hi hun har satak noya Ukraine mi puite hena US chu athu tiama ding ti entirnani atia US chuan Ukraine hena tan puina pek te hi ayan pui chun zom zel don ni in a soibok nimin khan khovela ram lar berzing ami Singapore chuan Prime Minister Tharatan Lawrence Wong chu laklu ania kumsom ni chunga Singapore ram Prime Minister anin thak voi khatna ni in Singapore in zalena nei nuwa Prime Minister palina ani bok Wong hi kumsom nga pakhat mi ni in Singapore rorel lai People's Action Party ten an Prime Minister tura an du thlan ania nimin khan National Palace arin omna thu tiam tirin Prime Minister na chel tranta ani Wong hian kumsom ni chung zet Prime Minister na chel tu Lee Hsien Loonga sarkara na chel Finance Minister ni na chu Prime Minister ni nuwa po chel chunzom don ani Singapore ram Prime Minister chuak ta Hsien Loong hi kumsom sari pahnia upa ni in Singapore ram din thartu Lee Kuan Yew wa fapa ani Lee Hsien Loong hian kumsom sarit lin nuwa Prime Minister atanga cholatum thu apuanga mase covid ripuya le na wang le ama thak tu tura du chuan kumsang ni somni pakhat khan Prime Minister ni na hnola wangin kumsom sari pahni ni thlengin Prime Minister ani tani Prime Minister Thar Wong chuan mani in phatle ti tur hlen chuak tura in pek na tak tak nen Singapore mi pui makta duai ruk don te rong a bol don ti asoya ka theina zong zong ka hlanang atiani Prime Minister chuak ta Lee Hsien Loong hi Wonga cabinet member alani zelanga senior minister ani dona Hsien Loong pa Lee Kuan Yew po kha Prime Minister atanga ban nuwa kumsom ni pakhat zet cabinet a om le in senior minister ani nuwa minister mentor ni na pe ka ni a he kalphung hi an chunjom zelani bazari lo thira wangin kan lo me